Ikaze kuri wowe uba wahisemo kubana natwe kuri tariki ya 7 ukwezi kwa gatatu mwaka w'2020. Hanyuma rero muri iyi nkuru ku buryo bw'incamake tukaba tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'igisirikare cya Uganda cyamaze kugabwaho igitero gikomeye cyane nk'uko amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda akomeza kugenda abitangaza. Se ni bande bagabye igitero ku gisirikare cya Uganda, aricyo rero UPDF. Hanyuma rero ni bande bapfiriye muri iki gitero. Se rero igisirikare cya Uganda ku ruhande rwabo baratangaza iki ku birebana n'iki gitero bamaze kugabwaho? Jya munsi y'iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo mbere yuko dutangira n'iyi nkuru ku buryo burambuye, ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeze akazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona inkuru mu gihe tuba tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya mu buryo bugezweho gatanu kuri gatanu. Buri mu karere k'ibiyaga bigari mbahaye ijambo ku mugabane wa Afurika, namwe mukomeze kugubwa neza cyane, ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi ahari umubare munini w'abakomeza gukurikirana inkuru zacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese rero tubahaye ikaze ndetse tunakomeza kubifuriza kugubwa neza no gukomeza kugira ibihe byiza. Muri aya makuru rero nk'uko amakuru kandi ava mu gihugu cya Uganda atugeraho, aravuga ko abantu bitwaje intwaro gakondo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kuri wa gatanu ku itariki ya 6 Werurwe bakabye igitero ku kigo cy'igisirikare cya Uganda UPDF kiri mu gace ka Zombo. Akaba rero ari mu gitero cyagabwe ku munsi w'ejo mu gitondo mu rukerera rwose. Akaba ari abantu bari bitwaje intwaro gakondo. Umuvugizi wa UPDF Brigadier Richard Karimira avuga ko rero abateye bari bitwaje imipanga, hanyuma bakaza bitwaje imiheto ndetse n'imyambi. Brigadier Richard Karimira yabwiye Chimple Report ko mu bagabye igitero hishwemo rero benshi, mu gihe UPDF yatakaje abasirikare bagera kuri 3 bakaza guhita bitabira Imana muri iki gitero. Ntavuga rero umubare w'abitwaje intwaro wishwe, avuga ko abasirikare n'abaturage bari guhiga bukware ababa bihishe inyuma y'icyo gitero, nk'uko Brigadier Richard Karimira akaba ari umuvugizi w'igisirikare cya Uganda aricyo UPDF akomeza kugenda garukaho. Ni igitero cyahitanye abasirikare ba Uganda bagera kuri 3, ariko rero bo ntago batangaza umubare w'abasirikare bahitanye mu bari bagabye iki gitero ndetse n'abari baje rero guhungabanya umutekano wabo ku birebana n'aba basirikare b'igihugu cya Uganda. Bakaba rero batewe ku kigo cya gisirikare kiri rero mu gace ka Zombo, akaba ari hamwe mu bo baterewe. Iki kigo cya gisirikare kikaba ari na kimwe mu bigo rero bikorerwamo imyitozo ya gisirikare kuri bamwe mu basirikare bakorera rero igihugu cya Uganda, nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Ngira ngo rero igitero cyabaye, ariko rero ntabwo cyari igitero gikomeye cyane, ariko burya igitero cyapfiriyemo abasirikare bagera kuri 3 kiba ari igitero gikomeye. Ubwo Uganda nabwo itatangaza umubare w'inyeshyamba ngo batangaze uko zanganaga ndetse nabo bishe uko bangana, gusa bakavuga ko izi nyeshyamba rero zari zitwaje imipanga ndetse n'imiheto n'imyambi. Akaba rero ari intwaro za gakondo baje guhitanamo benshi muri bo, ariko nabo kandi hakaba hari benshi baje kwitabira Imana muri iki gitero ku birebana na UPDF. Igisirikare cya Uganda kimwe mu bisirikare bikomeye hano mu karere, kimwe mu bisirikare bimaze kubaka icyo nakwita ko rero ari uburyo bukomeye bw'igisirikare. Ubwo rero n'ibindi bihugu nabyo byubatse igisirikare cyabwo buryo buremereye, ariko no muri Uganda na hamwe naho ni hamwe naho rero hari igisirikare gikomeye hano mu bihugu bya hano mu karere. Reka rero twitege byinshi bitandukanye ku birebana rero n'igisirikare cya Uganda, ndetse rero nicyo bari buze gukora nyuma yo kugabwaho iki gitero. Ndetse kandi uyu muvugizi ari we rero Karimira Richard akaba avuga ko gufatanya n'abaturage barimo barahiga izi nyeshyamba bukware kugira ngo rero bamenye aho umwanzi yaba yagannye nyuma yo kugaba igitero ku gisirikare. Ikindi kandi rero aho baza kubafatira babashe kuba rero banatangaza umutwe baturukamo ndetse rero naho bari baturutse mbere y'uko bagaba igitero gisirikare, ndetse rero no ku birindiro by'igisirikare hariya mu gace ka Zombo mu gihugu cya Uganda. Uganda muri iyi minsi
kimwe mu bihugu bidahagaze neza ku birebana n'umutekano wabo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nivuga umutekano ntabwo mvuga ko hari ibibazo birebana n'umutekano muri rusange, ahubwo rero ibirebana n'iki gihugu cya Uganda n'igihugu cy'u Rwanda, ariko cyane cyane bishingiye ku mutekano w'abaturage n'abenegihugu, ni bimwe mu bibazo byakomeje kugenda bigarukwaho mu myaka igera kuri 3 ishize, mu gihe abanyarwanda bajya mu gihugu cya Uganda bagahohoterwa n'inzego z'umutekano ndetse bakanahohoterwa n'abakabacungiye umutekano. Ibingibi byakomeje kugenda bigarukwaho n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse rero binafatirwa umwanzuro rero abanyarwanda batemerewe kuba bajya mu gihugu cya Uganda. Ariko rero kutemererwa kujya mu gihugu cya Uganda ntabwo bivuze ko ari ukuba babafungirana cyangwa se ngo babe bababuza kujyayo, ahubwo mu rwego rwo kubarindira umutekano no gukomeza kubitaho nk'abenegihugu. U Rwanda rukaba rwarafashe umwanzuro rukavuga ruti rero ibyo abanyarwanda bajya gushaka muri Uganda n'ahandi iwacu mwabibona kandi mugakomeza mukabaho neza, aho kugira ngo umunyarwanda ajye muri Uganda abashe kuba yahura n'ibibazo bimwe. Rero Uganda nabyo mu byo yashyiraga imbere y'igihugu cy'u Rwanda harimo rero ko abanyarwanda ari intasi mu gihugu cya Uganda. Gusa rero n'ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho n'umukuru w'igihugu, akavuga ati rero abaturage bacu bagendera Uganda ni benshi, baba abakecuru, abana, abasaza, abakiri bato. Muri abo ngabo rero intasi zaba ari bande ndetse rero cyangwa se kuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda bigarukaho, yaravuze ati ubundi rero baba bajya gutata iki mu gihugu cya Uganda, nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Gusa rero nubwo ibyo byose byakomeje kugenda bigaragara, ariko nanone haje kugaragara igisa n'ubushake bwo gukemura ibi bibazo binyuze mu biganiro, binyuze rero mu buryo bwo kuba rero barebera hamwe bagafata imyanzuro ku birebana n'iki kibazo cyari hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Nubwo ibibazo byabayeho mu myaka igera kuri 3, amakuru kandi avuga ko Uganda yahombye atari make, asaga rero miliyoni zirenga 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari amafaranga menshi cyane Uganda yahombiye muri ibi bibazo birebana n'igihugu cyabo n'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabigarutseho mu mwiherero, akavuga ko rero nubwo u Rwanda mu mwaka wa 2018 na 2019 rwahuye n'ibibazo bikomeye, ariko cyane cyane bishingiye ku muturanyi. Avuga ko rero umuturanyi ari we wagize ingaruka zikomeye cyane cyane ku birebana n'igihugu cye, ndetse rero naho ubutunzi ndetse rero n'ibirebana n'ubukungu bwagiye buzamba muri kiriya gihugu cya Uganda kuva aho imipaka bisa naho rero ifungiye ku banyarwanda, ariko abanya-Uganda bo ndetse n'abandi banyamahanga bakoresha umupaka urafungutse ku birebana na buri muntu uwo ari we wese ukeneye kuba yajya muri kiriya gihugu. Reka mwese rero nkomeze kubashimira, ariko ikindi kandi nanone nkwibutsa ko Uganda yahawe igihe kingana n'icyumweru cyangwa se igihe kingana n'ukwezi n'iminsi 15, ni ukuvuga ngo ni iminsi 45, kuba rero basuzumye ibirebana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu gihugu cya Uganda ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe Uganda yagiye ishyirwa mu majwi ko rero ikorana na RNC mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uganda igomba gusuzuma ibyo byose ikarebera hamwe kigomba gukora, hanyuma y'ibyo byose rero akazafatwa umwanzuro mu minsi 45, akamenyekana rero niba Uganda koko yaba yarakoranaga nabo bose. Mu gihe rero yasanga ikorana nabo, ikaba yabashushuriza ikabirukana ku butaka bw'igihugu cya Uganda, ndetse ikanafata ingamba nshya kwanga rero ndetse no kutareka cyangwa se kureka gukorana nabo bose bashaka rero guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, barimo cyane cyane umutwe wa RNC ndetse no kugeza ku banyarwanda abandi barwanyi bindi mitwe itwaje intwaro yagiye ihungabanya umutekano mu gihe cyashize, ariko bacumbikiwe mu gihugu cya Uganda. Ni ibintu byiza cyane rero, kandi ni ibintu buri munyarwanda uwo ari we wese yakwishimira ku birebana rero n'umwanzuro Uganda yabifashe mu kugeza abo banyabyaha ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse no guhagarika gukorana nabo mu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko u Rwanda rwagiye rubibasaba. Nyuma rero y'ibyagiye bisabwa n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda ikaba yaraje gufata icyemezo cyo guhagarika pasiporo ya Charlotte Mukankusi, ndetse rero n'umuryango wa Self Worth Initiative ugiruka mu muryango rero ukabanaho ari umwe mu miryango yahagaritswe mu gihugu cya Uganda. Ku birebana rero nuko uyu muryango nawo washyizwe mu majwi, umwe mu muryango ukorana na RNC, ndetse ukaba
inzira nziza ya RNC bitwaje rero ko ari umuryango ushinzwe kurengera abantu no gufasha, nyamara rero ari umuryango ukorerwa mu byinshi bigiye bitandukanye. Twakwita ko rero ari nk'inzira ya RNC mu gihugu cya Uganda ku bijyanye n'uyu muryango. Ndagushimiye wowe wahisemo kubana natwe, umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese. Komeze kunogerwa na gahunda zacu mu biganiro n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku munsi. Ku itariki ya 7 ni muri wikendi, wa gatandatu mwiza kuri mwese, abadivantiste mwese, isabato nziza, ndetse n'abandi muri mu bikorwa bigiye bitandukanye. Namwe mukomeze kugira umunsi mwiza. Nyuma bagiye muri wikendi kuruhuka, mukomeze kunogerwa na wikendi kandi mukomeze kugira umunsi mwiza, munakomeze kugira ibihe byiza. Nyuma rero inkuru zacu nakagaruka mu masaha make ari imbere, mukomeze kubana natwe kugira ngo mwabambere mu kuba mwabona inkuru zacu mu buryo bugezweho kandi 5/5. Abakoze kuri subscribe muri abantu b'abagabo cyane, turabashimira cyane. Umubare munini tumaze kugwiza abantu bakurikirana inkuru zacu. Hanyuma rero n'abataragikora muyikore, mukomeze kubana natwe no mu yandi makuru ari buze. Umunsi mwiza, ibihe byiza, bye bye.